guide waha daily graphic waha new crusading guide daybreak the anchor and a business finder ni nyina e waha na yenye bre na onse bre se dani ho CJ etua line tino ye bona personal bom yes me fa for official town me fa amana bi eda odoko sa highway ni so no enya highway o di agora highway be pai wo ties si agoro bediu CJ de beba wodi agora bediu o sa adwa na daily guide mu nie o se NIA National Identification Authority no wapam adwumayefo maako edu na say ni padui wo mo gigi ska free nkrofo extortion ade na yenka se wonyi ska no wo yama waji so oji uska and say NIA so mo code of conduct ya wo mo dey operate there's a standard operating procedures and also wo mo abreach enti ho akohia se mpanimfo ka twom so mo ntran kyɛn na asɛm no wonum ahwehwem enti mo hwɛ mu wie na buabo mo ntiri pa maako du na NIA apam wonum enti kanatefo na mfonyi da ho na NIA boss the big one o daily guide mu George Pariado on say no the krata babontin one na ne wo frema brudom MNDC amanyoko Pablo na NDC incite youth against 10% betting tax na say na no brother Tenya no 15th tax no a giare se wutwa to na wudi a ene nyato wutwa bet na wudi a wo moje so to ha munche mudu no ena ne NDC mabrudom efrefo wo de krata ba bonten wo che se mabru no man mo ayehye won keka ho mom no man panimfo hunu so mani mo ayehye nti no won be ko atia sa 10% no akopem se empanimfo adwene ebesesa enti munsem ewo ha Timbamia launches tech campaign Kwata fa to so miensa anim se mampanya be de ache de ne tech de anya grokra technology and digitalization no wodi mu ntintimai pa anti no wa launch ho campaign wo daily guide obokrata no emo daily graphic nie government vindicated in a Japan deal MPP na system na yensu ntim wana wa yetete ne MPP amanyoko ni mfonyi da hasei a Japan deal manfo ba banditri soa no se sa betodwa se empanifo atena sem no so no motena so nso aye munhwehwemu ama chese enchiremu aba na we no ECOWAS Community Courts of Justice wo mo netena so no mahye se do manfo twe empanimfo aboso nyesa na TNT wo munyamu abotre Africa no say ahead of ECOWAS Defense Chief meeting democracy must reign in Niger security expert opanyi bako a ene abambo ho nsem wasua ho ade kwa akire tufu kire ho ade ene wo kyese Niger man no mo ani na ho wasrada kabima minka buni ade a ebeboa ma bibia koye nti no wo mu nkura mu ye nti mu nsem ada ye daily graphic do bokrata no enim Tourism Fiesta December in GH to spread outside Accra and nkeye na kwasinsi eka tanse ye fiesta bia fa ensrahwe ho anyen krankwa ne o man Ghana enye kumase nkwa na ye o man Ghana nti o momfa nkwa Ghana nkronkuma ni nyina mu na wo muso hu sede ya na adwumadi ete saa no ya na ho nsem etie Youth Focus Agricultural Program launched we ye mabuno no wo mu ani eni akomapa ne opepa opese wodi wura kuadwuma mu ena mpanifo apa ho ntoma enti mabunu na kire sa ampa enka ne na okọ school a na ye ma punishment ani atobo ne de atwa adoma wo sese sa ade na ye ma hu se enye adosem enti ama mabunu na adwene ne wo makoma ekokua mu sense ye nyina ye gya kwa ya se ye online business bedu mabi ne ekure sika so ne nya aduane ntoni enti mu nsem no wo daily graphic de obokrata no emu na ba ko bi Daybreak mu ena mewura na Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ne mfonyi eda hasei o se de na wo mu kire mu a wo mu pekwan obefa so agigi sika bom say ohia sika de ye campaign to mo the short code bi ato ho na making kan na me busa say short code for dem ka kire kwasi for contribution because oyema mpanyina be de akire there be on so launch short code wasi ye hunti later na me hu say ye for campaign na say ne hu so for campaign ekira ko bi anko ka say na odi code aba gigi sika kodi there be odi ko bon as a ticket of vice president but as a flag to no kwenye nyi no na bi onya bote flag brass race no oye hopeful
enti flag bearer esa go baka sam ye bias medical credit declare enti flag bearership race no a wo mu no e no ma launch e ho short code enti bia obi person support it say okay say 2060 ahead of 2060 general election Omampani Akufu Adom na wonim say omo ye ya na nkrofo de ye enti de obeye bi on ma bosome obi si tense de ni ate na be se twe obetena so wie ye no 2019 mu hon ma ahead of 2020 election no na omo fro bi na metidi pa de nche onipa no subscribe ya na otua de ma no in 2016 omo fre no se de midi kra minya na mansa be che me say me san mary no na me betua bi mu ra on say we kra national cathedral do so ko mo launch yes obetumi de kakra to me say bosu me bia me de kakra ko enti ye *202# star 202# na eja wo de kakra support mampanyina be de akire na flag bearership brace campaign ohia wo moa e de abaye mampanyina le kase hu hia because ye ma foreign investor bi ye ma local investor bi ekoko support ya otena no ono ne be say yeso a de wonye na o ye mampanyina ntimi nkase de bi ba we de amene wo ene de etekuni esempoa support ye enti ye de na ye ka ba de na menya sami tue bia ma na menya de amamu papa digitization ba be so de na campaign manager that be bisa obi tifia asemu e wabisa because me fa me 5 cedi mra obo so be ka say ade ketwa e de na ba menya so chen ye de ne san fi etekum mre enti no na se ne ada e benya ba umia campaign team leader no ene Dr. Gideon Boako ne obisa na sa nye bia no e operate sa former MP thank you Adom Akobafi mo me yi ano na ye hunu ne obisa sa nye bia no sa me boss star 202 na me di akire de kakra to mu faso be na me menya enye sa me de ma wono ubewia ubedrobo na mami ana na mo se matususu eno agbo ho de amame thank you enti ese code no star 202 eno ano no star 202#. de ketwa bi ensa o se ketwa bi ensa kakra bi ade bebe bia no te se omo se ne campaign na kasa no de kono tech level yes ono akasa o chese digitization no what yes story we him pa ma menguram me say ko daily guide kwata fa to so nsia nka ya afuma ni so na asema ho ya me de o se den ma me bia wo ye tire wo firi Nigeria memu e no obepie mu Ghana o ye tire no oba na wo ye tire no ko ni nchi nti oba no aba wo ba tan ho wo se abna okua ba cho adwuma wo Ghana nti uba KOD me be fa na mana kwa ye adwuma no diska braw oda ni agent eno o trafficking kwada mako nso efiri Nigeria ba Ghana obedura no amo ba wa hem no yi wa ase nwi na wo de aya akwankyere ne amamre ye chese wunwane nko wunchi biem nti ode nkwada na hye bondage mu eno ode omo ba hyawo obekom kra na onye hwie hu na ode ato omo so sa enti ayi daily guide kwata fa to so nsia kire ha ase ha ena chese nkwada mako nso omo ages no obi ani awayi aka over 32 years wode nkwada mako nso na aba wo mayi mu a Chese wakwaji omo from mama wo so do be ya adwuma o mu fie no arrange efie dey from 22 to 25 years okay 22 so man nyini omo nya nkwada de na mum se odi ho mu ye no nyomo pe otibe nyiri obi tapi ti aso odi ho ato omo so no wo se omo no do omo ba dwaman chese wo ko boba no no agi musika no ma commission se be ma nipa kro wo yade se den on de ode wa ban de etese obi abefo free as agent me do kwa kata me do kwa Saudi Arabia no enu bi na ekoso na de me de wa asem ni mo se court no akwa asetena na joy news ya na edi sa story ya chinti so ga ko persecute courts and the asetena court do no ba na waji tum obeji atum enti so on kwatwiri 15 years fisia dunum afa nkwada mako nso na owi a omodi omba ye no a waso mo odi omogbe asawo no ontua obia 10,000 Ghana sempatasika no fanto kosia ni ombefa na 70,000 womonye no fanto kosia pata wo mkra enra so da bokrata ye wia ne sa no da bokrata yi bi de ba ya rabi so kumase yesa aboabo mpatam hodom owia akwada na no akoto no de na ma obi no wakoje 50 Ghana a omo che no a wakofa obi aba mu 2 years a wode ne continue abatan mo mani na ho pa na se mo amoma pon school mo fa fom kofie ani ade no otimi mu akora no wakwa no akoton no mate enti yade a ha dwene adwoa mame na se mame na se